Amen mubota. Leo takula kaima watetela. Kanyani Yesu anatuila lahu kwa Nusa kuni lobaliko. Apa katingala kujingala kushukwa sangala. Amen. Isi onino waki nato niko ngame. Waka uramisami. Iko mwandoka kete wakambive mtutu iko note wakambive kolanga ile wa masukwe kabiazami wakamutendo pino papa Jean-Pierre ukate oma ungate la dikamuko cyo yakanyanya jaze bakaki uyagato mtutu wake wayo kusamba akasali onela kavenda bebe pendant 5 jours dans le calme mtutu kulole kulana Nite hako fundi azali na hako dimania dikichoka. Omeno wayete milao. Dushilotoi lakati yema no kala halitelo o lako kepaka yema palo loko. Dikoma langelo dama kama kumilangelo dikulola lo sabat. Na mutate na paka no shita mutate mbilo bila. Kundi ni pelola la gilet. O bila ke dans quelques minutes, à kilo à 8h, 9h. Dans madame a mobilisé la chilo qui a dit que là, mais chalet a volé tout fou. Tous les mots, oh les pantalons, au chili, malo, corona, colacama, cacapaque, en mode d'attaque malade, polo, bicha, et camélé de là. D'un coup, la côté au mamba. Tenoa na onoka paka nyoikambo uko problem lambola otali kangasan alena kango se chakasa kache lambola paka chali kangasan laka kumila toloke kangasan laka demos mosa kata de papa Jean-Pierre okate oma eko wameko lopepe ona liloba kanga wayo kanga wayo koko kanga ndoko dio kida usale Ono nuka akie, nukulele kocheli na dilake wa mushila, nukulula mondo, ahambosa lokango, ahambosa diku, ahambosa dom. Zambi eko salaka mwamamba, la kile kile waliloba, naka yekulo kula problème ko eko sambelo dinena, zambi ayeko kinanya, wezeke kakatani chalwe nayo. Amen.